medicinsko vještačenje. Tu smo uspjeli taj, što meni treba, ugovor za Hrvatsku. To nismo valjda dobili. Evo, onda nam se Mate Lukić, tako, Mate Lukić, prilikom svaka čast, Mate se preuzeo, Mate Dimici u Dalmaciju, tako da bi na ovo svemu zahvalio ljudima. Bit ćemo i opet u kontaktu, vidjet ćemo. Uglavnom u svemu pokrenuli smo tu akciju. Mislim da sam i zaslužio. Ako nisam zaslužio, Bogu hvala, nisam. Ali opet ti kažem, dobri ljudi, vjera i Bog će nas postaviti. I ićemo samo uzbaga i uspjeti. To će nas sačuvati. Samo tada na psihijatriji ležao kod psihologa što sam ga ja vodio. I evo, ja sam ga odveo, nažalost nije uspjelo i onda sam se puno dumao o tome i objavljivao na raznim portalima, svom Facebook portalu i donosili su drugi portali, mediji, pojedinci, ali nažalost jednu marku niko nije pomogao ni platio, osim Ministarstva Hercegovačko-neretvanske županije nekih 300 maraka, što je nažalost evo tako. Ja sam onda nedavno malo kući dumao o tom svemu i onda sam jedan članak napisao na svojoj Facebook stranici gdje sam objavio, što ste i upoznati vjerovatno vi s tim kao Pro TV i hvala što ste došli da ovo popratite. To je odjeknulo gdje je Mate Lukić, neovisni kandidat u Zadru, vidio to po portalima, čovjek prihvatio, zahvaljujem se ovim putem i njemu, gdje je čovjek to podijelio i to je otišlo stvarno u javno gdje su se ljudi odazvali masovno. Svaki dan od jučer, prekjučer i zadnjih 5 dana kad sam ja to objavio imamo pozive. Ljudi su već došli, pomogli, pomažu i voljni su kupiti Henkelu ovdje gdje vidite dizalicu, opremiti mu garažu, on želi živjeti i raditi od svog rada. Cilj ove inicijative je osigurati Henkelu sredstva za funkcionalan rad i opremiti garažu u kojoj se bavi autolimarijom. No pomoć nije tražio on jer je naučio živjeti skromno, nego ljudi koji su prepoznali da mu je potrebna pomoć